Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye ni Ibyiza TV channel. Muza kubashimira cyane ku bw'ikanya mukomeze kugenda mutugaragariza nk'uko bisanzwe mbazaniye amakuru avugwa mu ikipe ya APR ndetse no mu ikipe ya Rayon Sport ifite umukino nanone. Ifite umukino k'uyu mugoroba k'uyu munsi iri buze gukinamo na ikipe ya Kiyovu Sport. Naje turebere hamwe uko umukino umeze, uko byifashe, uko amakipe yateguranye hagati na hagati, ahasigaye ubundi tuze kuba dukomezanya akantu ku kandi. Guys, ndagusabye kora subscribe, ahasigaye dukomeze kugendanira akantu ku kandi. Noneho uyu munsi ikipe ya Rayon Sport ifite umukino na ikipe ya Kiyovu Sport. Bibwire ko umuyobozi umwe bayoboye ikipe ya Kiyovu Sport uwo bita Mvukiye Juvenal murabizi ni umuyobozi n'umuntu wabaye hafi y'ikipe ya Kiyovu Sport cyane kuko yayoboye igihe kitari gito cyane. Ni ukuvuga ngo rero uwo bita Juvenal yamaze kuba atangaza ko amaze iminsi atangaza ko agomba gukora iyo bwabaga ikipe ya Kiyovu Sport ikaba yatsinda Rayon Sport. Imaze iminsi yidegembya Rayon Sport imaze iminsi yidegembya ngo ku makipe matoya, amakipe agiye atandukanye. Ngo Juvenal arashaka ngo ikipe ya Kiyovu Sport nayo itarabona amanota 3 imbumbe kuva shampiyona yatangira, amanota 3 ize kuba iyakura ku ikipe ya Rayon Sport. Muze kutubwira muri comment bafana ba Rayon Sport n'aba APR mufite uburenganzira bwo gutanga comment. Ese murabona ikipe ya Kiyovu Sport amanota itakuye ku ekipe yahuye nayo, murabona iribuze kuyakura ku ikipe ya Rayon Sport? Ese Rayon Sport yo nuko mukurikije ukuntu irimo kwitwara muri iyi minsi, murabona iribuze kwitwara ite ku ekipe kuri imbere ya Kiyovu Sport? Muze kutubwira muri comment ubundi dukomeze kugendana akantu ku kandi. Reka dusimbukire mu ikipe ya APR, aho ikipe y'ingabo z'igihugu nayo imaze gukina imikino igera kuri 2 muri shampiyona. Mu gihe match iheruka gukina yari yatsinze ikipe ya Gasogi United igitego kimwe, biza kurangira ari igitego kimwe ku busa cyari cyatsinzwe na Muhammad Lamine Umunyamauritania hariya muramuzi. Ni ukuvuga ngo ikipe ya APR FC nayo ifite umukino vuba aha. Ni ukuvuga ngo ikipe ya APR FC nababwiye ko ifite ikibazo cy'uko abakinnyi barimo kugenda bidegembya, ariko ndaje mu kanya gatoya kurikire amakuru y'ikipe ya APR FC ariko mube hafi. Match ya Rayon Sport muraza kuyibona hano kuri Ibyiza TV. Love you so much, ndabakunda cyane.